namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Of course, I'm the like Benmaga, the president. Look at that king, link a very now was go miss the post. Tower, Adavo, man. You are so custom of course at the 27th May. I'm no Shamala, man. They mention what twice on Facebook, what live, Sabella, as you can see, no Dao, no nature can find away, is soak. Because President, of course, if you post a post out of the blue, where he wrote, tanihileswi a nga yimisa mavoko miri ni n'wi tshika na. Okay, tani swa ka yimisa mavoko vhevhele ku yimisa mavoko vhevhele tso sungo miss the post ku referiwa ka yena ku yimisa mavoko kahle it's more like risimu ra Ben Mayengani hamba ri wo prophetic or ka njhani ka mahlasela because holo vhete vona wo sungo miss the post mi vheta mi swona a ya ha ri interested ni ka beef at all before yi hetisa post leyi laha hi December ya kona le ka graduation ya party celebration ka vana va yena a nga ve a kombisa marito lamowa. So kuna lava ya avula team ya vo Ben Mayengani and vo Poison gang ha swi twa swa hala but na lava ya avulavo so yo vhete swi vona swi fambisa hi lani yeleyo ya before hina reta moya a hi ngo hetisa post so Ben Mayengani also asked a ni hleketa ku n'wi wisisa that's what they wrote so loko hi swi chekacheka vhele swi a hi ri ku swi updateni loko mi swi vonini ya tizamini the big fans na vo Shorens wa ti-fish a ka kombisa ku vele ti-fans va lava miss the post a vuya ta tsala something on Facebook so lugezani nukiri but a va bohi blue tick yin'wana hayi ni swi twa ku hala ko mina big fan a ni langwa laha blue tick leyi yi vavini liya just like that u ngo hava nchumu so swa vava guys so xo statement xa Ben Mayengani ka fika a xi tsala kwalano so ka case yo fana i defense ku va ri yini ngo mi ta commenta kwala hansi ku mi ri yini mhaka leyi wa tshika hosi ngo or ka njhani la mhaka leyiwa so a vo tala swi tikombi na ku ni ta lava nga na ti-reactions at least vo xivambu kwalana va kombisa ku ngoma yi huma n'winyi wa Gaza na yena i le ku sapoteni ku yi ya mahlweni ya hlawude gup ta obvious ku na ni a hlaya a swo boha yi sapota swi kombi na wona ti-reactions to tala ni vona ku hi swi regulator at least then swivonelo na vo ve ri a nga tshikiwi Black and Rosa ve ri he once said loko nga ni beef u hleketa ku ri ni ta ku tshika a ni wa ka n'wina mi i ku na period level vhele na minkarhi ya va makulambinya na di-beef ho sungo Mr Post Ben Mayengani kha ti miyerisana hi nkarhi luwa so a ridzi va va ri pay back time mchavi ku loko mo n'wi tshika problem i ta wa a nga twali okay that's subjective okay let's see sangoma yi ku byi nge nandziki kahle vunanga okay ri loko beef yo hela byi nge he nandziki kahle vunanga okay ya Amanda va ku na vona nyimpi a yi mahlweni swi komi loko vo tala lava nga ti-reactions lani vona va kha va yi sapota vona va kha va yi sapota nyimpi leyiwa a vambiwa a vambiwa as you can see kwalano va ka mhani va ku hayi kasi swi va yini sweswi a nga wisisiwi so hayi sweswo vo tala hayi loko ni kha ni cheka hi sample ya hina va kombisa ku hayi beef yi nga heli hambi sweswo Mr Boss yo ka yi nga ha ri ka a ya ha ri ka swona ngwenya sweswi very clear so obvious sweswi kombisa ku langwa i ku langwa because loko swi ngo Mr Boss swi ya n'wi tiva se a duma a ku ri swi ri beef liya loko va kha va nyiketana hi beef se ka vona muzama kusukela le ndzhaku le so swo kombisa ku luza energy maybe ku luza na motivation hi sweswo tala swi nga hlangana kwala
I even think ku va nomo to reja layi ku yi ku langutisiwa swi swi a famba naswo swi fike swi endla ku Mr Boss mi kuma ku energy leyi a nga ha va na yona because combination ya vo a yi ri powerful loko hi kha hi langutisa na tinsimu ta vona so ku na swo tala leswi swi lunghisiwa loko hi lava ku lava ntiyiso ku swi komba na ku Mr Boss hayi hi lava ku advise-iwa hansi hi swi tshikise swi vo Master T hi ku nwi hi vona ku swi ya kwini so hi leswi hoyi loko na mi nge za mi saba a ta kombela mi tlika subscribe Ayo mungkin, mungkin jangan boy, oke lemah. Iya, ada cara mana? Mau pakai terang, terang. Mau pakai terang. Wah, aku ya terang mas. Terang, begini aku. Mau pakai terang. Ay, awes. Ay, terang. Oh, amigo Chile, bab. Jangan pakai terang. Maaf ya. Ya pakai terang. Pakai. Oh, le solo. Terang. Wah, terang. Aku di South Africa. Kok ini nggak enak nggak ya? Nanti aku ntar sih. Gimana sih nanti apa? Terang. Aku baik.